Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Intay ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 2 agingga iti 4. Kakabsat ko, ibilang yu aragsak no aglakam kayo iti amin akita ti pakarigatan. Agsipod taamuyo ano agbaligi ti pamatiyo amang saranget iti kasta arigat. Pataudan na ti anusyo nga agiptor. Managiptor kayo kumaakanayon kan awan pakapilawan kan pagkurangan nyo. Bueno, papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nalawbatan na iti cellphone ko iti kado ti miss call ni Nida. Ay, Ringan ka kumaitay-pay. Tagriring ta cellphone mo. Asino ay day nga umawawag? anya ka din ti oras. 2:00 iti parbangon. Ni Nida mo ito yung nag-miss call. Una mo ito nakabsat ko. Istorbo iti panaturog. Kasaritam ngamin no adda oras mo. Ang mga no seryoso ti bagana. Kaano mo't anaawanan iti problema day diya kabsat ko. Sapay syaklata ti asitgan na. Ay kataganos ka Manang naka. Gagangay asikat ti asitgan na. Namin anon abi nagbagaak. Isulat tamot. Awan nagmamaayan dagiti pa magbagak ken kuana. Maumaakmet Ala, maturog ta nga rudan. Diyak kaya ti mapuyat. Nakarkaro ajak kaya ti mapuyat. Tanasapa ti trabaho inton bigat. Naman na ti problema, Nida. Nilakay ko, Manong. Saan man na nagawawid iti manungal daw? Kanahon matakas tanay jay. At dapat hindi sana nagaw-awid iti makabulan. Saan na baruday ta para kanyak. Manong, anyang iti aramidak ka nilakay ko. Tinawagam ka din ni Manang Carmen. Saan na matasungsong bata nagiti awag ko kanukuana? Sa pagsubli ako niti trabaho. Nag-break ak lang taimbakat ni Busme. Nga ka niti restaurant. Di mag-asak lang diti pagtrabaho ang restaurant. Tagpabalakad ak kumakan ka. Malala, nakagluton ta ti customer. Agsarita tanto. Unay kamutan si Kanida. Di mo la pilpilyon mo ti oras a panangawag mo kanyak. Manang, Agasam day ta. Parbangon nga umawawag ka. pasensya kan, Manang. Mariribukan ak ngamin. Kanayon ka la mariribukan. Makaumakan. Manang, Anya ti parikot mo manan. nilakay ko. Nilakay mo asaan manan anagaw-awid. Iso ka di manan day ta ti parikot mo. Wan, Manang. Makalawas sa sana nagawawid. Ay, Nanida, 7 atawanan. 7 atawanan, aday tati kanayon aparikot mo. Nandiyak namin amo ti aramidak. Kan, awan tinapanunot mo a solusyon? Isungarod nga agpatpatulong nga kada kayo. Tatalaga adyak amo ti aramidak. Pwes, denggam day to ibagakan ka. Anya day ta, Manang. Maturog ka, mangan ka na sayaat, aginana ka. Kat no maaramid mo amin dagita, at danton na panunot mo a solusyon iti parikot mo. Kastalaang ti aramidak. Wan, dakal abanag ti maaramid na dagita kan Kanida. Kita man day talangam, kas kalag tawanan iti 60. Enjoy mo't atablag mo. Abay, kasta ti balakad mo, Manang. Diyay kumamot husto nga aramidak ati ibagam. Natagsan sa una ti parikot niya ating ta, Nida. Isumot lang iso ti parikot na. Diyay lakta asawa na asaan nga agaw-awid. Apay, imay dito yan mo. Ay na, inong tak amanong. Agasam, inawagan nak iti parbangon. Nagado a miss call iti cellphone ko. Una yan. Inong tak, idi na pa ni di opisina. Kat no imay mat iji restaurant na pagtrab-trabaho. Ha? Napanidyayan mo? Isumot la tatibag pag ana problema na. Ti asawa na.
Makauma nga rudan manong. Ang makaasim at jakapsat ta. Anya nga rod nga iti maramidan tayo iti problema na. Anya nga, ti maibalakat ko kuan na. Idi pa'y ngamin binagbagaan dagiti naganak tayo. Asaan aday di alalaki ti pakiasawaan na tababaero. Impilit na mutlat ti kayat na. Oh, anya nga'y ita. Kumare Nida. Hindi. Nakasusuon ka mat iti basket, mare. Imayak nagisursur iti lakok dito lugar yo. Ay na, naibus amin alakok anateng. Nagado ti aggatang dito sika. Ay, kasta ka de. Ayun gayam, apay asaan kamutin nga umay aglaklako ije palengke. Agmay sa akong aglaklako ije hilera apaglaklakwan ta. At ang amin parikot ko. Taasino kumangay ti awan parikot na. Saan manen anagaw-awit nila kay ko? Jak amo no sa dino ti pangbiro kakon kwa na. Apay abiro kam no saan mat amapukpukaw. Bayam, agawid tulat na mare. Ay sus, parparigatem la tabagim amang pampanunot ken kwa na. Anya ngay ngarot ti aramida. Umay kakit di aglako, tapno adda kwarta apang biag mo kadagiti anak mo. May sapay dayta aparikot ko. Mabainak mo na dumawat iti kwarta kadagiti kakabsat ko. Kat, agbiro ka ngamin Nagado amalakwan dito'y lugar yo. Apay adi ka aglako iti nateng. Mayaw awan mo pa iti parikot mo no adda aramidem iti inaldaw. Anya ngay kumati maganab mo no agtalinaed ka lang dito'y balay yo. Kastoy agpampanunot. Ay namare, saan nga amin a problema rumbang a serious wam. No awan solusyon na, saan a problema dayta? Umay kakit din aglako. Ay, amom, adda baro a pangananta iti halo-halo. Ken pansit ijay palingki. Ha? Malaksid ta na imas tilako da. Nalakapay. Umay ka aglako inton bigat. Tamapanta ijay. Ilibre ka. Iun mo mananday ta cellphone mo, sakbay amaturog ka. Kat inton adda umawag, marurod kan tumanen. Saan mo tan nga umawawag ni Nida? Manon nga aldaw, asaan nga agparparik na. Dahil kat ibagbagakan ka. Kanayon mo tumot ngamin nga ungtan. Kasano ajak ungtan? Dinamot amo at tulungan ti bagina. Ay, gimuran kan katikabsat mo. Bayam, no balakadam, dinamot aramiden. Agsubli-subli, nga isulat ta ti parikot na. Katsikan ati mang kumusta kan kuana. Ay, bayam nga iso ti umasidag. Binagbaga akmutan, idinaudi ang nagkita kami. Ala, maturog ta nga rudan. Tani, rabiin. Makarelaksak itan, tadi na kun awagan ni Nida. Pudno anabangsit dito'y palengke, mare. Ngam naragsak, no aglako ka dito'y. Nang runa no maibos adagos dagiti lakom. Ay na, winarod. Sayang dagiti manunga aldaw asaan ka naglako. Anya ayat inararamid mo. Awan ijayak labalay anak sang sangit. Sinangsangitam nila kay mo. Katwan binirok ko pa'y ngarod no sa dino ti ayan na. Kat anya nga iti damag mo no sa dino ti ayan na. Adda ka numanin sa bali asimurutan na babae. Ay, babaero talaga. Talaga nga irresponsable nga asawa ken ama dagiti anak mi. Saan kan nga agreklamo? Mala, umay kakit di. Taintamanin mangan iti halo-halo kan pansit. Ay wala niya. Total, naipaibos tamutan dagiti lako ta. Kat anya ngay. Kalpasan na, mapantaago kay ukay. Adda amok anala kaapago kay ukayan ta. Si ka talaga. Nagado ti ammom ang naglalaka alako diti palengke. Sakpay ti ko na. Dagitimit lang anak ni Nida, tinasangputak iji balay da iti napanak nagpasyar. Ayan kanong ay dinanang damanong. Nagsublimot ka nung agla ko iji palengke. Ay kat nasaya at ano kasta?
Mas dawak, tasan mo't ngaminin nga agparparik na. Bay amlat ta ka di. Umasidag tulat ta no, da kasapulan na. Sa bagay, ang mga ano nakaamirisan. Nasaya at matmano. Kan mayat no, da pagbirukan na. Tapno, saan nga utang kanya. Ay, kunak mo siya lang tias asit gan na. Nukasta nga awan kwarta na. Ay na, uray siya, ag-text no awan igatang da iti bagas. Jakon sing-singiran ta amok nga awan matpagbayad na. Sa bagay, tulong tanken ko na. Nagadun, tibulod na kanya. Nida, nimot manang mo day tamagmag na. Ay, wan. Ay, umay siguro agpalengke. Ni, di na kan samot nakita. Ay, ayabak man. Barang gumatang kadagiti lakok. Manang! Dito iti paglaklakwang? Un manang. Dahil tikadwa nga aglaklako. Imakar kamot gaya man iti paglakwan. Iso asaan kan amakitkita iti sigod a pwesto. Ado nga minti aggatang dito, manang. Limok magkamot, Nida. Un manang. Imbagamot nga min amaturog kan mga anak iti husto. Kan saan ko aseryusun a panunutan dagiti problema. Ta amin a problema, adda solusyon na. Nasaya at dayta, Nida. Alangarod manang, gumatang kan ang kadagiti lako. Sige, tapno makalako ka mat. Lakay, nakitak mo't ni Nida iti palengke. Talaga gayam ang nagsublin nga aglako. Wan, kanam mo, nakaisam mo't akaslawan problema na. Ay kat nasaya at ano kasta? Diyak mo ano ang angawon na kidi ko na sinurot na kano di balakad ko maturog kan mangan iti husto. Kahit sinurot na siguro nasayaan ngamin ti panagpampanunot ti may sa atao. Nunaan anay ti turog kan kanan na. Sa bagay mo't ket di Anya ngay ti maganap na. No problema latan ti pampanunutan na. Ay namare, graduation gaya mo dagiti estudyante. Un nga rod. Iso a problema kita ti pagbadok. Taag-graduar jay inauna nga anak ko. Ay, agpagraduar kan? Un mare. Ay, jak nga rod na puutan ti panagtulid ti panawan. Ay namare, agpakuleyo ka nga ruden Ay katun anya pa'y ngay. Ay na, umay ka nga ruden tamapanta agpili iti pagbadom di ta ukay-ukay. O sige, sikaman ti agpili iti maibagay kanyak. Nalaing kakat nga agpili iti badbado. Ay nawon, siyak ti makaamukan ka. At damang make-up kan ka. Kasapulan pa'y ayaday ta. Ay na, siyak tun Ammom ti ag-make-up. Siyempre, nalpas ko ti cosmetology ide. Kasta aya. Jalaing kuri. Tamas dakdakkel ti sapul ko iti panaglaklakok mare. Agpagraduar gaya man ni Nida. Wan nga rod manong, agay ayab iti balayda. Para iti selebrasyon ka no, ti panaggraduar di anak na. Makitan tayo ta. Oray pinanawan ti asawa na napagraduar na ti anak na. Ay kat agbalin nga inspirasyon kan kwa na dayta tapno nay nayunan na pa'y tigagat na. Ay, kunak lakit din no agnanayon abaklayan na ti problema na kanila kay na. Huwan nga rod amanong. Damag kumot, asan ka no pa'y anagaw-awid di asawa na. Jak ammo, awan mo ten madakdakamat ni Nida. Ayanan nga di anak mo ang naggraduar. Saan kayong samot ang nagpicture nga agina? Ay, napan iti ayan dagiti classmates na, manang.
Adda ka no group picture da. Ay, kastaya. Sumarunudan to kanon kadagiti classmates na ijabalay. Anya ay ati saganam, takasla adumot dagiti inimbitaram a bisitam. Ay kat addamot manang. Mabsog kayo mat Ay, no kumata nagawid mo at dyan nalaing nga asawam. Bye-bye amon day chay manang. Problema na nudinan kayat nga agawid. Saan mo ka din aberberukan? Ay, isupay nga oras ko ang mataktak amang birbirok kan kwa na. No kayat na ti agawid. Agawid lata. Ammo na mo ti balay mi. Kunak man no amu mo no sa dino ti ayan na. Saan kon abinirok manang? Ay, agyaman nakit niya kadagiti balakad mo idi kanyak. Amok manang. Dimteng ti punto anaumakan kanya. Ay na, sa anak ana umaading ko. Apay ko maama-umaak ngay katkabsat ka. Agyaman ano kasta manang. Sa anak kon ama nagreklamo ita. Inikat kumatan ti buteng dito'y kaunggak. Anya kami na ayadag iti pagbutbut ngam. Kas kumaiti, saan kami nga agbyag no awan nila kay ko? O, kita man. Saan kayo mo't anaan ano? Nagbiag kayo mo't anaragsak kadagiti anak mo. Un nga rod Kan napaggraduar ko pa yan, dya anak ko amay sa. Makitam day ta. Ala, intayukit din ija balayutan mabisina kon. Sige manang, intayon. Agpakada ko nida. Naparte ka kun kahit. Ay unay kan manong, nagbiit ka matan. Agsubli akin ton madamdama. Un taado pa'y ti arak. Asino nga'y ti manginom kadagita, no saan ada kayo? Ne. Apay nga'y ayaw awat mo day ta'i, Manong. Kaya lang kablawan. Congrats, Ay, ni Manong talaga. Saan mo't asyak tinaggraduar? Diyay mo't anak ko. Kinablawa kong dyan anak mo. Sabali mo te parakin ka. Agasam ay. Itilaksi ti adu arigat mo. Napagraduar mo. Ti inauna nga anak mo. Ay win Manong. Awan mo't sabali anam na maak. No dito'y bagik mo't laang. Iso congrats. Baligi ti anak mo. Baligi matan ading ko. Agyamanak Manong. Kan agyamanak ititulong yo. Sursurwan nga iliwliwag dagiti problema. Taamin a problema, adda solusyon na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, hintay iba sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 20. Awan nalintag a tao dito'y daga adi agbiddot, ken kanayon anainbag ti aramid na. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok tito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Di Isabel gayam ti ibagbagam a babae akayat mo nga armang garay. Una nang, kinapudno na, rinugya kong tinagaram kan kwa na. Kayat ko ni Isabel aparaken ka anak ko. Malaksid a napintas, na a babae. Saan akas ka dagiti daduma di tati panagbadbado na?
Sapay la ko ma. Tasyak tisong bata ni Isabel. Lalaingam ti agaram a anak ko. Tapno si ka ti sungbatan na. Uray lalay ngak nanang. No saan asyak ti kursunada na. Nagwapo ka mo, kanagagat ka pa'y. Mapasungbat mo lakit din ni Isabel, anak ko. Di kayo madanagan nanang. Aramidag ti amin nakabailak tapno mapasungbat ko ni Isabel. Aywan. Anya ka diti naramid ni tatang idinagaram kada kayo. Apay nga iso ti piniliyo. Nagagat ide di tatang mo. Iso ti kanayon nga umay mangpaspasyar kanyak, kadagiti amin nga agar-aram kanyak. Iso ti napingat idi nga agaram. Iso nga iso ti sinong bata. Kasta gaya. Isuman nga ti aramidag nanang. Adda ka manan? Di mo ka di kaya ta kanayon na ka makita? Kat na imay ka lang, idi kalman. Kailiw ka nga minmanin ang makita, Isabel. Kaya't wa kanayon ka makitkita. Amangan mat no awanan matrabahom. Gapuiti ka na, yun mo apa ng pasyar kanya. Naggapu ako ni Jitalon. Napudot pa yung amin. Iso dito'y balayo tinaglayo na. Aywen, saan ka diyan makadisturbo ka? Saan mat? Awan mat aramide kon. Nalpas ko amin na trabaho. Iso nga gan silyo akon. Mabalinta mat ti makapagsarita nga gan silyo Sapay la ko ma, tasyak tisong batam, Isabel. Ikan nakpay kumay ti panawin ko nga agpanunot gari. Saan ka madanagan? May saka kadagiti pagpilpilyak. Agyaman anak no kasta, Isabel. Kaya't asawan, nga danam namak, orekas kasano. Talaga anapingat mat ni Garay nga agaram kan ka, anak ko. Wen nga rod nanang, kasla ison ti kayat ko asong batan. Sa bagay, awan mo't makunak ka ni Garay. Uray ti inana, kalaak mo't tapadak kat nga rod abalo. Wen nanang, amok mat anasing patina ni Gary. Sa anak to lakit di amarigatan ang makitinunos kan kwa na. No kas pangarigan ta ni Gary ti pakiasawaak. Di mo pa ilang arudsong batan ni Garay. Sige nanang, sungbata ko ni Gary. Kaano nga Iti iyo umay namanan pa nagpasyar nanang. Sungbata kon. Kailiw ka una yan, Daniel. Kaano ka diti panagawid mo diti Pilipinas? Mabiitan ti panagawid ko, ani. Agsubli ka kadipay dita abroad? Saan siguron? Nasayaat mo to kasta. Kaya't ko ngaminan nga agsimpata kuman. Anya? Saan ka di aday ta tinagtulagan ta? Agkalay sa ta apaman nga agawid ka? Saan kumapay aday ta ti pagsaritaan ta, ani? Pasayaatan ta pa'y ti biyag ta. Tapara iti masakbayan ta. Ti kayat ko, ano agawid ak ti ta Pilipinas? Agpatakderak pa'y nga umunay ti negosyo. Sakbay ti kalay sa ta. Sige, no day tati kunam, makaammo ka nga ron. Kumusta kan pare? Ayos lang, pare. Siga nga eh. Awan ka di pa'y kaayan-ayat mo. Awan pa nga rod, ang madan na kurso na da ka babae. Bareng siyak ti sungbatan na pare. Sino ti arar, ma'am? Ni Isabel. Ti anak ni Nana Lina. Uwin pare. Mano ka din ti taon na? 19 na pare. Siguro, ad-addan apim mintas. Tabalasang gaya man. Agpaiso day ta pare. Nagadong nga rod ti agar-aram kan kwa na. Ala, lalaing nga roda, pare. Tapno sikat ti mga apa. Agyaman nak pare. Ala, sapay la ko mata makawit ka, sakbay ti kasangay ko. Sige, pare. Ikarigatak ti makaawit. Sakbay ti kasangay mo. Ala nga rod pare. Namnama ti kaddam to. Nakasukat ka Gary. Kaslaan mo ko no sa dino ti papanam. Amoy ulat na nanang. Sapay la kumata sungbatan na kan ni Isabel. Ha? Day tamo ti karkarara ko kahit. No sungbatan na ka, patsagawan to ti agbalin a problema iti relasyon niyo. Ngamen, nasingpot abalasang ni Isabel. Man nakimisa da iti inana. Sapay la ko ma, takas ta nga agpaisaw, nanang. Wen anak ko, masiguradok dayta.
Kunak daw pa'y kata si katibisita. Pinadpadanan na ka di? Saan mat? Ada ngamin kayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta? Nakapagdesisyonak, ano agpasyar ka, sungbatan kan. Oh, kahit mo asawan, sungbatan na kitan? Wan gari, sungbatan kan. Ay, agyaman nak Isabel. Pinaragsak nak itikas taunay. Ken iti dayto umadanin na panagkasangay ko. Dayto hindi ka babaluran ang regalo anaawat ko ita. Nga umadanin di pa nagkasangay ko. Umadan, hindi ka sangay mo? Wen, kat maawis kan to Namnamak ti dadaray mo, Isabel. Sige, namnamaan to ti idadaray ko, Gary. Oh, I miss you, Daniel. Nakaragrag sa kita nga dakan. Diyak kayatan nga umadayo ka manan. Sika talaga. Nagirot mo tanday tangarakop. Ala, Wernet. Saan ako nga umadayo? Planok ti agpatakder iti negosyok dito Pilipinas. Sige, kalpasan dayta. Tong pala mo ti promise mo kanyak nga ikalay sana. Apay ngamin nga ganat kang agkasarta. Makauray dayta. Narigatan. Ama, no maagaw da kapay kanyak. Anya? Sika talaga. Apay mataday ta ti adda iti panunot mo. Saan amay kat dayta iti panunot ko? Gaputan na taer ka a boyfriend ko. Asino mat nga iti babae asaan nga gusto ken ka? Ha? Sobra matday ta panangidayaw mo kanyak. At to'y tirigalok para kan ka, Gary. Agyaman na ka, Isabel. Agyaman na ka iti dadaray mo. Umay ka dito tagtugaw ta. Kurayan tabi iti balik bayan agayam ko. Tayam mo kakinkwa na. Uno, mutla siguro, tataga dito yung mutlang ayan tayo. Asino? Ni Daniel. Muna kan tupay. Kasta? No makitak siguro. Maibagak no am mo kung no saan. Umayda ka nun iti kaayan-ayat na. Insaganak da ito alamisan para kadateng upat. Saan nga ta kababain? Saanak nga minanayruwa mamakisangsango. Irwa mo ti pagim. Sana bale, tagayam ko madajay. Nagbalin to matagayam mo. Isabel, iso ni Daniel. Ken isumot ti kaayan-ayat na. Ni Ani. Hello, Manong Daniel. Hello, Manang Ani. Hi, Isabel. Talaga balasang kagaya man. Ubing ka pa'y ngamin idi pumanawak dito lugar tayo. Kasta ka di Mano? Kasla nga minsan ko na matandaan ng tirupa. At to'y gayam ti regalo mi para kan ka, Gary. Agyaman na ka, Ani. Ay, mabit lang. Agpaalak iti pagsasangwan tayo dito ala, agsasarita kayo pa Nagswerte mat ng tigayam ko. Gaputakaskan ka, tinagbalin akaayan-ayat na. Ha? Oray mat si ka Manong Daniel. Nagswerte ka. Gaputan ni Manang Ani tinagbalin na kayan-ayat mo. Ni Ani ti swerte. Gaputa siyak tinagbalin akaayan-ayat na. Kaya tasawan dayta, saan ka naswerte kanyak? Ah? Si Kamat. Joke lang dayjay. Bawal ang tikon. Apay akas to'y matandiriknak. Saan ang mapukaw iti panunot ko ni Isabel? Masigurado kong agayatak kan kwa na. Tigas kan kwa na ti kayat kong ikalaysa. Saan ko nang ayayatan ni Ani? Manipod naging nadayo kami. Napukawan ti panagayat ko kan kwa na. Uray kasano ti panang pilit ko iti bagik. Saanan nga agsubli ti sigud arik na kan kwa na. Anya nga ti kasayaatan nga ramidak. Siguro nasaysayaat numakiwin naswasa kon kan kwa na. Pasensyakan, Ani. Nabayagan na kahit kung ibagada ituhin ka. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Anya, ada ka din sa bali anang isukatab kanyak? Awan. Ngam uray kasano panang pilit ko iti bagik. Talaga napukawan ti panagayat ko kan ka.
Manipon naging nadayota. Apay nga rod nga italaang nga ibagam. Gapo tadyak kaya't amasaktan ka. Ngamjak mat kabaalan alokwan ka. Jakon kabaalan ti agpamarang ay ayatan ka. Nga oray saan mat gayam. Nagsakit mo't kan Daniel. Ay ayatan ka unay-unay. Ngamsanak mo't gaya mo ngay ayatan. Ibagam ko ma, noon niya ti rumbang aramidak. Tapno ayatan nakmanan. Pakawanan na kumaani. Ngam sursurwam ko man timang lipat kanyak. Diyak ka mo no kasano malipatan ka, Daniel. Sika ti biyag ko, ti amin ko. Iso pa nga asim ko, mamat. Saan mo nga ramidan kanyak ti kastoy? Saan laang atibagik tiluklukwak no ipilit tapay laang dayto relasyon ta. Maawatam ko ma, asaan kan ngay ayatan, ani. Anya ti masapul mo, Manong Daniel? Diyak amo no rumbang dayto nga aramidak. Ngam kayat ko lang nga surotan ti ipit-pitik ti pusok. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong? Saan tong agtal na ti panunot ko? No saan ko ang maibagatirignakkan ka? Agayatakkan ka, Isabel. Ngam, adan ka ayan ayat mo. Kan, adamatan ka ayan ayat ko. Saan kun ngay ayatan niya ni? Kan may isa, nag-break kami. Anya, Isabel, adda ka di panagustong kanyak. adan ka ayan ayat ko, Manong Daniel. Saan mo pa'y mga asawa ni Gary? No siyak lakit di tipiliyam. Ikasar ka dagos. Anya, Saan ka matapilitan na sumungbat ita? Ikan kay ti gundaway mong agpanunot. No asino kada kami kan ni Gary, ti mas ay ayatam. apay nga takas to eh. Nagrigat apaglibakan tirik na. Amok asan arumbang. Ngam, agayatak ka ni Daniel. Umunapay lang ang nakitak. Adan sa mali ang narignakan ko na. Iso ti ay ayatak. Agayatak ka ni Daniel. Ang kasano? Kat nasong bata ko ni Gary. Anya nga ta tinasaya at nga ramidag. Anak ko, anya ka day ti pakariribukam. Kasla maikulkulang ka. Nanang, May idikalman dito'y balay ni Daniel. Anya ti imbaganakan ka. am mo yugayam ni Daniel, nanang. Awan, amok. Nagabrod day dya abaro. Ita, nagbalik bayan. Agar-aram, nanang. Anya, ay saan nakadi nga amaw? Akaayan-ayat mo ni Gary. Amo na, nanang. Ngam, saan ko kanupay mat nga asawa? Ay naglokon. Saan ko man nga agarem no amo nang adan kaayan-ayat mo? Ngam, apayakas to'y tiriknak, nanang. Ha? Di mo ibaga nga adamot riknam kan kuana. Kasta ngagpayso, nanang. Ay, saan arumbang, anak ko? Masakitan lakit din ni Gary. Surutak, no anya ti ipit-pitik ti pusok, nanang. Pakawanan na kumagari. Ngam, lipatan na kon. Anya, anda ka di basol ko, Isabel? Ibagan no anya ti madi ana aramid ko. Awan ti madi nga inaramid mo. Ngam, saan kagayam nga ay ayatan? Anya, Kasta ngagpay sugari. Sa anak ang naragsak iti relasyon ta. Iso na say sayat ngagsinatan.
Nagsakit mo tanday tapangitin mo. Kalata na kisina ka kanyak. Awan mo ti amok abasong ko. Apay, Isabel. Sorry, Gary. Sapay ko tamaawatan na. Manula ang abulan tinapalabas, manipod insina na ka ni Isabel. Nagkalaysadan ka ni Daniel, agayin mo. Panagkunayo nanang. Iswa na kisina ni Isabel kanyak. Gapo ko ni Daniel. Mabalin akasta, anak ko. Tiyan mo tayo, pay. Kat nasaya at babae ni Isabel. Tiyan mo tayo. Na makanasingpot a babae. Hanggang maaramid na matgam timang pasakit itipada na tao. Anak, awan tinalintag at tao dito'y daga, ade agbidot. Kan kanayon anaimbag ti aramid na. Amin tayo kat makaaramid iti basol. Nanang. Sursurwa mon alipatan ni Isabel. Patsak adumtang tumot ti babae, apara kang ka, anak ko. Awan tinalintag a tao dito'y lubong. Amin tayo katagbasol. Ngarod, sursurwan tayo ti mamakawan kadagiti nakabasol kada tayo. Iti kasta, mapakawan na tayo mati Diyos kadagiti nakabasulan tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Efeso, Kapitulo 4, versikulo 25. Di kay nga rod agululbudan, ti pudno laeng ti ibaga ti tunggal maysa iti kabsat na iti pammati, takamkameng kayo amin ti bagi ni Kristo. Bueno papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya mo ti pasidamanen kada kami? Nateng, unay kamutan lakay. Agan anos tayo kadi bakit? Agsida tayo iti naimas inton makasweldo ah. Di ka pay lang amin agbirok iti sabali at trabahom. Nagbasit ti sweldom di ta trabahom. Ururayag lang ti promotion ko. Sayang, nag-resign ak. Nabayag a panawan nga inururay ko ti promotion ko. Kaanon tupay ama pasamak dayta. Dumakdakkelan dagiti ubing. Kasanon tulaangan ti panagadalda. Nukas talat takabasit ti sweldom. Ala, luto mong tinsangpat ko. Nasustansya tinatang. Hay, awan manin ti bagas. Awan pa yan karga ti ref tayo. Kaibibos na day tabagas tayo. Kunak ngamin kin ni Arnel agumatang laangan iti may sa akaban. Taado tayo amangan. Katawan siguro ti kwarta na nga igatang namut iti may sa kaban. Ay, makauma ti kastoy apanagbiag. Ay, si kakit di mat. Nakaan-anos kung nagsingpot ti asawam. Mauma kakit din. Ay nananang, jak kayat ti maawawanan iti kwarta. Ay katadan tulat taa. Saan ka di arumaniklamo akasta? Iyan anay mo, no anya ti adda. Nagnag na dagiti ubing anapan nagiskwela. Taawan mo't maitid ko a kwartada. Kaano aya ti sweldo mi ngamin? Ay na, makalawas pa'y ti palabsen, sakbay ti swelduyo. Agan anos da ah. Tadandaniak mo tin agsweldo. Katsika, anya nga iti pamasahim asumrek iti trabahom. Agbisiklita ak. Anya, ay sus, nakababain. Agbisikleta ka kat naka-uniform ka.
Anya laangan ti maibaga dagiti tattao a makakita kan ka. Bayam latan nya ti bagada. Ti panunutem, nasaya at ka tao. Dayta, tinapatag. Marge, mabitlaang. Oh, si Kamit Gayam, sa dino tinagkapuam. Napanak nagsingir ka dagiti nakautang kanya. Ay na, talaga amayat dayta negosyo man niya. Bumakbak ng kansamot ten. Adamat basit. O anya, mangala ka? Manuti ka sa pulam. Nagrigat mat ngamin tagbayad. No siyak ti pagutangam, basit lang ti porsyento na. Apay ko maaparigatan ka. Bayam, tapanunutak pa'y. O sige, i-text mo lang no manuti ka sa pulam. Wen, sige. Kunak tumot kan ka. Agsida tayo itinaimas, iti ka nito ang makasweldoak. Italaang mat. Kasta talaga Inton bigat, awan manen. Agsidatay tumanen iti puro natang. Diyan nyawat ko kun ka kwarta Karaman ijayan ti pagbayad ti kuryente. Diyan nga ibagbagakan ka apag pa-internet tayo. Maudi pa'y lang Saan mo't anapatagunay dayta? Ay na, anya asaan anapatag. Kasapulan dagiti anak ta ti internet. Tapno makapag-research da. Amok. Awan nga rod pa'y budget. Nagrigat ti awan internet na. Sinukatan manen dagiti kaaruba ti password da. Tanaaman da amakiin internet tayo kadakwada. Marge! Adakon! Nay, ada ka mo't balasang ka. Wala na. Ni Marge ngay. Ada ija unag. Pumunag ka di tabalay. Nag-text ngamin. Nga umayak kita dito balayo. Itay nakapay nga ro dapat padaanan. Kasta ka din, Ana. Umanagak nga rudan dito balayo. O anya, umutang ka kanya? Di mo pigsaan. Amangan numangag na kaninanang ko. Adda di taruar ni nanang mo. Madamang agkarkaraid. Saan na amangag ti pagtungtungtungan ta? Dakasamot ti porsyento ti pautang mo. Ay na, kinunakmatan. Agayam ta. Iso abasit lang ti porsyento para kun ka. Sa bagay matkit di Anya ti kayat mo apa nagsingir ko kan ka. Linawas, wano binulan. Nasken asaan amaamuan ti asino man anak kautangakan ka. Nang runakin nila kay ko. Apay, ibagam ayang amin. Awan ti sabali amakaam mo no saan laeng adata. Sige. I-text ko laangan no kaano nga umay naksingiran. Tapno maira na asisyak laang ti tao dito'y balay, ha? Ay kat, day talagayam. Nalakaak laang mat akasarsarita kat. Apay, anya ti umay imbaga kang kaniana dito'y balay. Awan nanang, imayla na kiinistorya. Saan ayang agpapautang day di agayem mo? Siguro Jakmat damdamagan day taken ko na. Ay, saan ka nga umututang kan kwa na? Saan anasaya at nga ugali day ta? Kan maday ti ugali day di agayem mo. Ni, nakadamagan nyo manen iti day tananang. Pudno day ta nadamag ko. Saan laeng at chismes? Anya aya day ta nadamag yung. Kat no impungot-pungot na kano di pinautangan na, ta saan anakabayad kan kwa na? Ay nananang, saan ang maaramid ni Ana day na? Nagsaya at di tao. Manang nga asi. Apay, asaan ka mamate? Kat no nagado ti mangibagbaga, asaan anasaya at ti ugali day di babae? Ay nananang, saan kayo ngamin ang makikakaaruba? Nagado dagiti chismosa dito lugar tayo. Agyan kayo laangan dito nagtibalay nga agbuya iti TV. Diyak lang maanusan day tang aramidan. Ita, kumpormilat ta ditan ti madamdamag yu at chismis. Asaan mat apod no? Ay, wan gayam nanang. Agluto kayon to inton madamdama ta medyo mamalumanak nga agawid. Apay, sa dinaw ti papanam. At dalamapan ko asikasun ijay ili. Ay, anya ti kayat yu apang rabyan tayo.
Adda igatang mau. Agdamaga kaya no awan igatang ko. Siyempre, adda kwarta ka. Nanang, napuno mo tiref tayo. Word na pan nag-grocery ni bakit mau. Adda pa'y may sakaban na bagas dito ya. Ginatang na amin akasapulan tayo dito'y balay. Apay manay ayo ti intad ko akwarta kan kwa na. Diyak mo Kat no gimatang pa itinaimas asidaan tayaw. Iso na ito'y lutlutwak ita. Ayan nga ni Marge. Rimwar mo't itay na isangpot na dagita ginatgatang na. Intugot na ni JB. Sa dino nga tatinapananda kita aginaaya. Mami, thank you dito'y ginatang wa cellphone ko. Amok nga min anabayag mo na kaya ti maadaan iti baro a cellphone. Uray baro ti cellphone ko. Nuawan mo lang internet ije balay. Ay na anak ko, maadaan tayon ton iti internet. Ha? Talaga, mami? Wen, saan tayon amakiin internet iti kaaruba? Ay na? Yehey! Ay na, nagmayaten. Tangay nagatang tan ti cellphone na kayat mo, agawitan. Magmagnata ka di. Saan na? Nagkunakan ka magmagnata. Agtaksita. Ha? Uy, adu talaga ti kwartam ita, mami. Intad siguro na daddy niya. Anya dyan nakita nga indulin mo iti drawer ti cabinet. Adaya man. Ada nakita at inulba kam. Inlak mo pa'y, kat di mo mo't ar-aramidon iti dayta. Ay na awan, maturo ka kitin. Ingkatangan mo't gayam ni GB iti cellphone na. Gaputa si ka, di mo pa'y maigatangan di anak mo, kat uray laag sang-sangit amang ibagbaga. Adu pa ti grino si Rem. Ingkatangan ni GB iti cellphone. Nangalam nga iti kwartam. Maturo ka kitin. Damag kala adamag. Makabannog ka asumbatan. Ala, maturok tan. Hello, Nanang. Adaak dito'y ili. Apay aya. Dapat dito'y dagiti agi-deliver ka no iti inordar mo nga appliances. Apay, adaya ginatang mo a washing machine. Uy, Nanang. Impa-deliver ko dita balay. Na, nangalaang nga iti gatang mo. Ay na, saan kayo ka din nga agdamag pay? Pirmaan nyo latan no adanas kan a pirmaan nyo dita. Tainton madamdama akpay nga agawid. Anya ayatar aramidom dita ile. Ay nananang, adaak dito'y parlor. Agpapapintasak mo't Agawid ak inton madamdama, apaman amay straight to'y buok ko. JB Apog, isurumot kanya kung ati password di internet tayaw. Ala ni Lola, saan na pa'y nga mo? Diyak nga rod masurutan, ta damot number na. Ag-internet ka mat, Lola? Ay katwan Apog, awagak mo't adag itay kakabsat ko iji abroad. Aduda kayat ko akasarita ka. Busy kayong sa ngaglola Ha? Kuha, daddy. Adda internet tayo dito'y balay. Anya, kasanoan na addaan tayo iti internet? Ni bakit mo, iso tinagpakonek. Imay damot ingkabit adagos itay. Ala, daddy. Isurukan ka ti password na. Anyangin nanang, naka-video call yumatlaang dagiti kakabagyan tayo ija abroad. Ay, dawan anak ko. Nagbayag kami ang nagbi-video call. Ala, aguma kayo nga ag-internet. Ni JB, J-lag cellphone ng aramidon na. Marge, umay ka man dito Apa ilakay? Adala damag. Yaman nga tan, ay ati damagan na. Apay aya? Nangalam iti kwarta agas-gastusom kadag ito'y Anya kadag ito'y? Dahito'y internet. Di pinaggatang mo iti washing machine. Kanday ta buok mo. Sa bali pa'y mo ti kulornan. Imbes ko maamaragsakan ka, kasla makaungot ka pa'y. Di mo aya kayat amagatang ko dagiti kasapulan tayo dito'y balay. Angam nangalam nga rod iti kwarta. Dahita ti salsalod sudet. Ay nasumardeng kan nga agdamag-damag. Enjoy yung latan no anya ti adda kada tayo itang. Ay, hanya ay dagito'y inlista ni Mats a palingkik. Siyakto pa lang amin ang bakit mo ti imbaon na. Nana,
Nay, si kamagayam, ana. Siguro napangkamanan nagsingeran niya. Nana, apay asaan ko ang maawagan ni Marge? Saan na pa'y asungsung-batan dagiti text ko kan kuana? Nay, apay nay. Di nakpadpadasan aliklikan day di a babae. Tada kasak ang makaungat. Ha? Ada ka di basol kan ka ti anak ko. Tapno amoyo, nana. Dakkal ti utang na kanyak. Anya, Naglaka a pinautangak. Itatag singirak. Ilang mga nakon. ay, jak amuday tabalasang ko. Ibagayo kan kuana, nana. Awan kabutang ko. No siyak tiluklukwanda. Oray gayam ko. Jak atrasan. Ay, mano ayati utang daken ka balasang ko. Dakkel, nana. Kat dakkel matan ti interes na. Tasaan ang nagbaybayad, jay anak yo. Oh, anya ngay apok. Inayabam ka din ni mamem nga umay mangan. Ngun lola, saan ka no amabisin? Ay, di namanin kayat timangan. Saan lang arudan anangan itay pamigat. Kan itay pangal daw. Nakalakpay tiri daw ti silid da ka ni daddy. Saan na kaya ti rumwar? Ay, nasaya at sano ibagakon kan ni dadem. Taison ti makisarita kan ni mamem. Ay na, dakkel gayam kano ti utang ni Marge kan ni Ana agayam na. Kunakon kat. Saan na ngamin na kaya tagpod no kanyak kat? Ita, agsingsingirin ni Ana. Kat nagpangtapay, ano saan ang makabayad ni bakit mo? Di na kano amaw no anya ti mabalin ng aramidan. Rinugyan na nanang. Nakita ka dagiti impos na iji Facebook. May papan ka ni Marge. Ha? Ay na, kasimot di anak ko. Ita, dinan kaya ti rumwar iti silid na. Agkulkulong latan. Di na kaya't ang makisarita pa iti sabalin. Adon ti pagbutbut nga na. Hanggang pangalaan na nga iti pagbayad na iti utang na. Sigurado adi makulan ti interes na. Jak amo, no kasano ang makabayad. Madandanagan na karudan. Saanan amang mga asawam. Kasanuta nga'y amatulungan. Marge, bakit? Rumwar kan dita silid. Umay mumut kumasikaswan nagiti anak ta. Tama pandag eskwela. Marge, anak ko. Rumwar ka ditan ata umay kamangan. Madandanagan ako na yan. Amang ano ang sakit ka. Di nalata kaya ti sumungbat. Anyan nga'y tinapasamak kan kwa na. Nanang, mangpanunot ta iti wagas. Tapno makabayad tayo kani Ana. Pangalaan tayo nga'y itidakkel agatad, anak ko. Nasaya at mat. Ta nakipagkita ka kanyak, Arnel. Kunak nooray si kakat ilang mga anak. Ta idarum kayon nga agasawa. Saan kumamat akas ta, Ana? Taggagayim tayo. Basta agbayad kayon. Ta kwarta ti kasapulak. Pasensya ka pa lang, ah. Ay awan ti pasensya kanyak. Basta agbayad kayon. Malang arod. Mangipamuspusan kami iti pagbayad mi. Rumbang laang. Tano saan kayo nga agbayad? Dumakkel ti interes na. Umutang-utang kayo. Ngamawan mo't gayang pagbayad yo. Kinapudno na, Jack amo da ito nga utang ni Marge kan ka. Saan mi ang pinagsaritaan da ito eh? Tadi na mo't imbagbaga kanya. Kumusta ni Mami, GB? Saan lata rumwar dita silid, daddy? Saan nga agsasao? Nangan ka din? No ikan may iti kanan na. Saan na matakot-kot yan? Ayan ni Lolam. Adda kasarsarita na iti cellphone. Apay, daddy. Anya ti sakit ni mami. Agkulkulong matlatan i Silid. Kasla adda kabutang na. Ay, nasaya at tasimbangpot kan, Arnel. Wala nang. Saan nyo pa'y kada nakasarita ni Marge? Saan pa'y? Tadi namot kayat ti makisarita. Nakasaritak dagiti kakabsat ko kan kakabagyak iti abroad.
Bayadan da kano dya utang ni Marge. Nasayat nga ron no kasta, nanang. Uwan barok, imbagak ngamin ti kasasaad na ita. Kat naasyanda. Ti kumapudno, ti intay laeng isawang. Tapno na saya at lata ti relasyon, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysa pa'y apakasaritaan. Ana itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jufer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Santiago 1, Kapitulo 12. Nagasa ti tao nga agtalina ed anatibker, baya ti panakasuot na. Ngamin, no agbalegi, awaten nanto ti bala nga ti biag nga inkari ti Diyos, kadagiti agayat kan kuana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Oy, timyong ading. Nagmamayat na kitin mula mabrokolya. Manula siguro ngal daw ti orayan, mabalin naman nga apitain. Un manong, barang intun umay pa nag-aapit. Maranaan ko mati mayat a presyo. Tapno masubot mo dagiti nagastos. Kada kayo ngay, kumusta mo dagiti mula yung apit chay, manong? Nasayat matating ko. Dandani ak matim agapit. Agam amangan no umununa ka basit nga agapit ngam siya. Kastaya, manong. Kastoy nga ron ti aramidan ta, manong. No bilang tasyak ti umunang agapit iti mula na, tulungan nak. Kaya't kastamot kan ka. No si kantumot ti agapit iti mula na, umay kantumot tulungan. Ayos datang imbagama ading ko. Ay katuwa na mayatak. Day tamot lagayam. Ay nananang, bakit? Kasalungatan lagi ti mulak anating. Sapay mabalin ko kuman nga apitan lagi jay. Ngam kalat mo tinakastoy ti panawin. Nakadun kinasayang no bilang laing. Wen nga rod lakay. Sapay isula ang tipang namnamaan tayo apagbiag tayo. Ala, ikararag tayo laangan. Asapay ko mata saan amaan ano dagiti mula. Tinapatag ita, saan tayo kumangagsaksakay? Gapu iti made apanawin na ita. Ngam nanang, sayang lagi ti gastos kan bambanog ko. Kasano pa'y itan? Agpadatala ang anak pukawan, manong. Dakkel apukaw ta. Ninamnama ta makasubot ta. Ngam, awan mo ten mailako ta. Tauray pangalaan ko maitipang sida. Awan pa'y. Dahil nga ron. Sayang at talaga. Sayang at talaga, tatang. Sayang ti panahon. Gastos kan banog. Awan nagmamaayan na. Ay na, di ka kadiagladi nga et paraw. Di ka maupupay. Padasa manan na. Barang ditakan to na makasubaot. Agtalag kay ti Diyos sa manangasay. Ala, bagamkit di ti gayam mo. Tapadasan niyo manan ti agmula. Ay, sige, tatang. Ibagak to nga rod kan kwa na. Tagmula kami manan. Manong, nung ay padasan tamanan ti agmula. Barang iti may kadwa na gundaway, kat di tatanto na makabawi. Jak ko man kayat, tamangan no maulit ni napasamak. Hanggang sige, kat no bilang kasjay tumanan, talaga man jakon. Ay na,
Dwala ang abulan tinapalabas madipod pa nagbagyo na. Si Mublat magtidiag sarday atudo. Iso aday jay. Sigurado lakit di anagadumana na mula tinadadaan. Nga raw, kaka. Sapay kamulmula laang dagiti anak ta. Hindi na minsan na alawas. Nayon lakit din, ang mairanran na ti madi apanawan iti panagmula kan panagapit da. Sapay do ti anak ko ti maupay kat dandan ni sana maiayaw. Piyakan ka akaka tanalakam nga maiayo ni tembiyong nga anak mo. Si kalangan ti agmula, aning ko. Talaga adyak kayatin. Sayang lati bannog. Panawan kas kadagastos no isuntumot lang ti pagbanagan na. Angam, kasanong dagi tinabat-bati as Emilia, manong? Sayang mat, no saan mo nga imula, madadal-dalaeng. No kayat mo, itad kulangan ka na ka, tasikan ti mangimula. Sigurado ka, manong? Wen, anan mo kumangay. Sayang lang Sana saysayat langan ngay padawat ko. Kastoy langan, manong. Alaak ti si Emilia, angam bayadak kada kayo. Taginastusan yumat. Napanan ka di manan ti amam, arian apaw. Diyak ka mo, Lola. Uray siya. Itay ko pesap sa pulan. Tadumawat ako mati kwartana. Adang amin babayadan mi iti pagadalan inton bigat. Kumusta ngay, manong kundi? Malablabsak nga ron tay gardinyo, kat nagsayang. Madlaw asan anas asikaso, tanakaruro utag. Apay nga minulinisam, tapno mula ang manen. Awanan, si maduta ko na rin ko. Sana balit, kanayon nakmat na makatsamba iti sugal. Umanayan na niya pangalagi ti pagbiag miya sa nga pamilya. Si kalata na, ti mangituloy nga agmula. Basta adjakon kayat ti agbanog. Sa inton kon, mabagyon tumot lang. Di sayang, tinagado a sakripisyo. Pipya pa iti sugal na itugawam lang, nakakwartakan. Nay, papanamanan. Nakasapsapa. Kasla ka na yun nga na napatagunay apagnam. Ay, talaga na nang. Napatag kas itibiyag. Kat siyempre, rumwarak mananatap no agbiro ka kiti pagbiyagan. Ay na, amaw, sugal manan. Kat wala na nang. Tapno amuyaw. Dahi ta itan tinalaka apanggedan. Ay awam maun. Di mula tultuladen ni Timyaw nga nakaananos nga gargarden. Iso nga ita, malmalpasa ti patpatakder na abalay da nga agama. Ay, wala ta nagagatgat nga ron. Na, ta sumong batpailaan. No kunam nagagat, kas mo malaimbaga di tabagem asadot ka. Kala at matan ang nagbaliw ti anak yo, nanang. Saanan akas idi. Ano adda pagkasapulan, uray anya at trabaho, basta limpyo. Sigilat ta. Ang manipod na upay, gapo kadagiti napasamak kadagiti mula na. Ay, awan matan. Kinaykayat na matan ti makisugsugalatan. Ay, mo pa iti day tao. Ay, awanan. Isuki din ti pagsaksakitan ti ulaw. Isun sa ti mangdagdag iti panagkapsut ko ngay nana. Nanang, ag-exam kami inton umay alunes. Diyak pa'y nakabayad. Sapay 4th gradingan. Ay, win nga rod, anak ko. Ang awan mat nga rod maitid ko. Bayam, kasaritak to ti amam inton sumangpad. Barang adda maitid na. Nanaindang, adda ka didita ni Manong Kunde. Ay na, awan manan dito'y day tao. Dandan di saanan ang matatao dito'y balay. Takanayon nga ijisugalan ti ayan na. Kasta ka din, nana.
Unay matan ni Manong. Ay, napadasan na lang tinangabak iti sugal. Ay, awanan. Ay talaga. Nakakaasip ay kit din dagiti aginana. Tadanda ni awanan maipaima na kadakwada. Inton mga bakit isugal. Put-put-putan na mala ang tinapangabakan na. Tay sumala ang isugal ng tumanan. Kuha kumana na. Ayabak kumani Manong kundi. Takaduan mi nga agapit kadagiti mula mi anateng. Tay supay kumamot titangdan na. Tapno adated na iti pamilya na. Ala, bayam. Kay bagaktukan kwa na inton sumangpad. Tatang, kasapulak ti kwarta. Tasanak pa yan nakabayad iji pagadalan. Naimpagkit din ta pinag-exam da, nga uray jak pa'y nakabayad. Isungalan at tatang, ikanda kun ti pagbayad ko. Kastaya, anak ka. Mano ka diti masapol mo aya? Uray iyan anayon a 5,000. Tatidad duma, ibulsak. Anya? Ay, oray day tapay pagbayad mo ti unaam. Tatidad duma. Iso pa lang ti pangalaki ti isugal ka tani. Naaba ka kidi namin san. Apay nga min adiyo pa'y laisardeng ti panagsugsugalyo. Tasaan mo't ngagnanayon ang mga abak kayo. Sa maysa, no talaga mo't laang aday ta ti pagtaudan ti swerte. Apay nga rod ngaging gaita. Agrigri kat tayo pa'y laang. Ha? Ala, bayam anak. Ika gumaak ti amin tapno lumung autumot ti biyag tayo. Ay na, malamin akong lakay. Nagpigsa tulo. Sapay naganot agdad-dad dito balay. Wan nga ron bakat. Daytoy etanti kong kunak, ini pailaan kunday. No tinultulad mo ko man itim yung anagagat. Diada ko mamalimpyo apagyanan tayo ita. Sana kas iti da itao'y anagado tagtagtad. Kita man, malayos tayo dito yunag. Mabalin sapay kaya di apaglanguyan ng tisida. Sana bali na na. Abdanton. Santo na kastoy ito balay tayo. Naputa ikagumaak to na papintasan. Ay na, kanon tupay ngay. Bakit akon? Abangan no jakton maabutan day ta nga ibagbagam kunday akon kunday. Ay na, malamin ako na yan. Jaksan kabalan tilamin na. Ay na, day ta, di kong kunakeng ka. Anya ngay ita, magsakit ka lang nga rudan. Sino nga ita ti parigat ang mga sikasukan ka? Ay, awam maun. Amangan noomon una ka pa'y ngam iti siya nga inam. Iso nga ela, kabayatan nga gang agas ka ba'y, agamiris kan. Oh, Manong kundi. Kumusta kan? Kastoy, nasayat mo naimbaga na kon. Nasayat mo't no kasta, Manong. Kat anya nga ti planom? Talaga ka di? Adimon kaya ti agardin? Naimbag ka pa yaning. Napintas kan dakkel to'y balay a pinatakder kan dapay nagatang mo atrak. Un Manong, dagita amin tinapnapanan dagiti nagbambanugak iti garden. Dagita ti bunga kan bagas tinaglingling atak. Anyan, agbabawi akitan natin ko. Naku ba sinasayaat kan nagibibturak. Nalabit, napintas kumamot ti biyag ko itan. Agraman ti pamilyak. Wah, Manong, day tatiga po na. No apay adamdamagak no anya ti plano yo. No kayat yu pa'y ti aggarden, winusaan. Tanusan, ay kat gatangak lang ti garden yo. Tasyakon ti mangituloy. Tinaanos nasaya ti pagbanagan na. Kat aramatam matipig sa kansalon at mungag trabaho para iti pagimbagam, kastamat iti pamilyam. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician,
Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, inta ibasa ti Isayas 41, versikulo 10. Di kay agbuteng, anda kada kayo. Siyak ti Diyos yo. Di yu ipalubos nga adamang butbuteng kada kayo. Papigsaan, kan tulungan kayo. Salakniban, kan isalakan kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Maturog kan anak ko. Nunalpas man na binasa na kita librom. Sa anak pa yung agtuglap, nanang. Ha? Nanang, anya day jay? Sapay dudwa ta ita dito'y balay. At dakat nga rod na panandalolo kan lula. Ha? Agtaol pa yun ni Rambo. Mabutangak, nanang. Di kag sangit, anak ko. Kandi ka kumagbutang. Agkararag ta iti apo at tarabayan. Kan bantayan na ta iti agpatnag. Hello, Carmi. Ni Manong mo pol daytoy. Manong, imbag ta nakaawag ka. Ni, apay akas lamabutbutan ka. Ada ka di dakas pasamak dita balayo? Sapay dudwa kayo dita. Pangamin. Ada nangag mi akarasakas itay, akas lamang butbutang, Manong. Aging nga iti agtaol mo tan ni Rambo nga aso mi. Di ka rumrumwar dita balayo, Juan. Taumayak, kaduan kayo iti anak mo. Urayin dak ditan. Ay, jak makaturog ba kahit? Kanayon ko apang panunutin da Carme kenji apo ko ta. Apay aya nga isuda ti pakasikuram. Kabaulan damat ti agwaywayas. Apay ka di akasla di mo maipatag ni Carme nga anak ta. Gapo ka di ta may sabulsag, kan naganak abalasang. Amumat adi na nagayatan ti kasdi akasasaad na Ay, maturog takit din. Tani, rabihin. At iti kape, Manong Paul. Idisokon dito abay yung agsusurat. Agyaman kami Tain may na kami kinadwaan idirabi Ay na, si Kamat. Pakaragsakak timang kadwa kada kayo ditoy. No ada parikot yo, nakasagana ka tumulong. Sige, tain nakpay ituloy ti agluto, Manong. Panawan ka pa'y ditoy. Ipadlak mo day tari daw, anak. Takumuyugtan ka ni Uncle mo, Paul. O, nanang. Ala, intay yung arudan. Ay, una yun dagitoy nga aginaya. Takay kayat dati kumuykuyog iti may salaang amanurat. Puh, nakadkadlaw nga agraraman dagitoy nga agina. Anya ti kunam? Nana, no awan maaramid yu iti biyagyo. Mabalin ka di. Di mo bibiyangan ti biyag ti sabali a tao. Kananya ko ma, no may saak lang nga manurat. Uray tapagbambanugak matitrabaho. Anya, dita kayo manlangan. Ala, mapantay umutan. Nagalas ti ugali na. Saan mulatan nga italtalak, anak ko? Anya jay naamwak ka ni Claring? Da kayo nga gina. Inapayo ka no? Lola, kunana ngamin abulsak kano ni nanang ko. Pudnumat ngamin abulsak ti inam. High school graduate, ngam awan amo na trabaho. Wan, sige. Aklunak, no kasta ti kunayo. Tapno di na kami makitkita dito yung balay. Ipanaw ko langan to anak ko. Sumuro ta kada kayaw. Panawan tayon da ito'y inayo anauyaw. Amuyo ka de, no kasano na ipundar da ito'y balay, adda anomalya
nga inaramid da kadagiti gagayem na. Nanya. Ala, nanang, tulungan kan amang irubwat ka dagiti alikaman. Tapumanaw tayo dito yan. Wan, anak ko. Anya jay ko na manong. Isuro nak nga agaramat iti computer. Kasano ngay dayta? Kinapudno na. Nag-training ak iti computer iti Manila. Idi agtrab-trabaho ak ijay. Kat idi na-practice kung ti agusar iti kunada screen reader. Impadas ko matinang isuro iti kaskada kayo a visually impaired. Apay ngay akinay kayat mo tinagbalin a writer. Kaya't kumatapadasan ti sabali apang gadahan ading ko. Isung agsursuratak ita. Mabalin ka di ano kayat ko ti agpasurukan ka agsurat iti drama? Kat computer ti armatek? Nasan saya ta computer a mismo ti pagsuratam. Tanalaklak ka, amalpas mo ti araramidam. Nalaing gayam ni Pau lamang isuro iti computer ken ka anak kaw. Wan tatang, kinapudno na. Subsubyak dagi ja inadal mi itay. An nadamday ta computer asagot na ken kawen. Uray gayam saan ka makakita. Mabalin mo latta ti agusar iti computer. Kastamot din kadagiti daduma pa'y nga alikamay na para kada kayo abulsa. Wan tatang. Nanang, dituyak abay mo tabuyaan ka nga computer. Ay, katuan anak ko. Kuma, makasuro ak tumat nga computer. Tapno amok tumat ti agsurat. Puno, tata. Iti day di Arabia akawan nyo. At dakarasakas anang nagdakarmi. Kat day jay, inawagan dak. Idi nakadano na kijay. Kasla ni nanak laring jay nakitak api manaw. Anya? Ay agaluwad day jay aklaring. Ay, nagalas at talaga ti ugali na. No isuman tinang butbuteng kadagiti agina. Hello, adig. Ayan mo ka di. Apay adi kasimrek diti opisina. Adda ak diti ospital ita manang. Agpas nga ngaminan ti anak ko. Sige nga rod. Siyak pa'y lang ti makaam mo diti opisina. Sige nga rod manang, agyaman na. Sige, kastapay. Bye! Oh, kumusta kayo dito eh? Apay ngagsangsangit ka? Kumanang, kitam tilang ati apo ko. Kitam. Nagdedekat dagiti ramay ti ima na. Oh, kaasimat ti apo ko. Nadamag yu ka din, tatang. Ti anya anak. Nagpasngay ka nun, di balasang ni Auntie Claring. Kat, maasyanak iti kunada alangana. Ay, uray sak. Nadamag kunday ta. Kaasi at talaga jay ubeng. Nakaumay kayo matititersina ni Ina Buwana, nanang. Ada ka di katangan nyo? Ay, una yan. Bulsak ka lang arudan. Agraraman ka pa ilang takon di computer ka. Ha? Ada papirmakan ka. Ada maawat mo a cash assistance. Kasta ka di, nanang. Ibati yu laangan. Urayek ni John ang mga sister kanyak, tapno agperma. Ay, awan pa'y sir-sirbim a high school graduate. Tadi mo ammo ti agsurat. Usaram ti ballpen. Ay, piman kamit. Awan ammom. Nagsakit mo ti panagsarsari tayo kanyak, nana. Hala, yagyo day ta papel. Anya pa'y lang ti aramiden nyo. Yagyo ta pirmaak. Atoy. Kastoy ti maiparbang itiray toy. Apay apinisang mo ti papel. Awanan
Di kan makaawat iti cash assistance. Kasla kaano laang idaada ka iti elementarya, anak ko. Ngam ita, dantanikan aggraduar iti kolehyo. Agyaman na kada kayo, nanang. Tanong saan aga po kada kayo. Sa anak kumamot ang makaadal. Oray kasta kayo. Ingkar karigatan daklan ta pinagadal. Kat ita, siya kung ti agbalin apan nakamatayo. Ay, unay kan anak ko. Agsangit ka pa'y. Pakaragsakan mi kan nilulom, tinang paadal kan ka. Kat agyaman kami, gapota sinaysayaat mo. Apo, umayak man! Ne, si kamot gayam, Paul. Umunag ka. Saan nana? Umay kayo la kumasukunan. Tamapan tayo iti graduation ni June, nga po ko yo. Anya. Ang graduar, kunam. Oh, imposible. Jack mamaati nga graduar dya anak ni Carmi. Oh, pasensya. Ngam Jack umay. Adda pa panak. Kablawan ka, anak. Nakaturpos ka niti panagadal mo. Agyaman naklaunay, nanang. Ha? Ni Lolo. Saan ang maumuma amang bidbidyo kanya? Bayamlatan ni Lolom, anak. Isot pakaragsakan na. Ni Lola. Talaga saan nga imay? Napan kano sinukon ni Uncle Paul. Mamada kano papanan na. Ala, bayamon ni Lolam, anak. Anya nga rod, no ibain naklata nga anak na. Ngam, ti importante kanyak, nakagraduar kan, anak ko. Kasta ti kunana, tatang, agtake ka no adagos iti board exam, tapno na anayon nga inhinyero di apo ko yo. Ti parikot ta, kat ti kwarta nga aramaten na, anak. Amuyo mo tan di apo ko yo, tatang, na diskarte. Agasam, dagiti balon na ngayon inted ko idi, inururnong nagayam. Ay, talaga ananakam nga obeng ti anak mo. Naamiris ko. Amadi talaga ti aramid ta. Ti pananguyaw ta kadakwada. Ay, wan nga rod manang. Jay apo ko, mabain ama panag-adal. Gapo iti panang bulbuli da kankwana. Ti kasayaatan nga aramiden ta. Agkid daw ta iti pamakawan kadakwada. Ay, sipod idi pinanawan dak. Di dakmeten sinarsarong karan. Di kay madanagan, nanang. Auntie, napakawan kayon. Nagbalin akarit itibiyag ko ti panang umsiyo kanyak. Tapno agbalinak anatibgar. Kat ita, may san nga inhinyero, di apo ko yo. Agsauak mamait. Amuyo ka day, ano daduma, nasken aliksunan na tayo ti Diyos, tapno makaamiris tayo. Ket no addaman makita yaw nga adda pakapilawan na, diyo kumakatkatawaan, diyo umsiyen, no di ket tulungan yaw. Carmi, pakawanan dakmat, gapo itinagalas apa nagsasaukan ka, at kada kayo nga agina. Uray syakmat, anak ko. Pakawanan na iti kinagubsang ko kada kayo nga agina. Pakawanan dak iti nagmadi nga ugali. Ti tao ang mairoruman, ni Apo Diyos ti manarakan. Ngarod, di ka aguy-uyaw, tadi munto ammo ti mapasamak, iti kamaudyanan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ano itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika,
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.